Nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩtabanĩirio kaunti ya Isiolo nĩ komishoni ya kwarĩrĩria ihoto cia ũmũndũ makĩoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩa rĩendekithia rĩa watho wa gũtambũra kĩwatho andũ arĩa maciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari. Tunanuia kulinda haki zao, tunanuia kuwatafutia nafasi ambazo katika jamii ambapo hawabaguliwi na mambo kadhalika. Intersex Persons Bill, 2023 ni sheria ambayo itasaidia wale ambao tunasema ni wanahunda ama intersex persons waweze kuwa wanajumuika kimaisha kama wale watoto wengine, kuanzia ule umri mdogo hata wakati wanabalehe na pia wakati wanakuwa ni wazazi ama wanatafuta ajira. Kuringana na Gloria Lunga, ciana iria iciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari nĩ ikoragwo na moritũ ma gũthutũkanio na gũthekererwo, noguo magaikara mũtũrĩre wa kwĩhitha nĩguo gwĩthema gũcokia ciũria nyingĩ. Lazima, kama kwa mfano mimi naitwa Gloria, kila kitu kinachofanya kazi kwa mwili wangu ni sehemu ya kiume. Itafika wakati nitataka kuoa, lakini sheria ya Kenya Marriage Act inasema kuwa ukitaka kuoa, ndoa ni baina ya mke na mume. Kwa hivyo itabidi mimi nibadilishe jina langu from Gloria, kwa mfano nijiite George, ndio ili niweze kumuoa ninayemchumbia. Kuringana na ripoti ya ndari ya mwaka wa 2019, Kenya kwari na andũ 1,524 maciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari na 140 marĩ ciana cia gatagatĩ ka mwaka ũmwe nginyagia mĩaka 4, 165 marĩ mĩaka 5 nginyagia mĩaka 9 na 190 marĩ gatagatĩ ka mĩaka 20 nginyagia mĩaka 24. Intersex wengi tulipozaliwa itseje tuliandikishwa kama watoto wa kike ama wa kiume, lakini ukiangalia huu mswada tunaopendekeza unasema kuwa mtoto akizaliwa ambaye ni hunta intersex akuwe recorded, isajiliwe yeye ni intersex kupitia kwa maka ai. Kupitia kwa hiyo hata Children's Act already imepitisha mtoto yote sasa anapozaliwa intersex atakuwa recorded kama intersex. Ndio akiingia shuleni atapata NEMIS number, kwa sababu sasa kulingana na education system hakuna kitu kama intersex inakuwa recorded. It's either uko kwa female ama male. Hii ni maumbile mzuri Mwenyezi Mungu ametuletea, na uwezo yake anatuonyesha. Vile mtu mmoja anazaliwa kijana, mwingine anazaliwa msichana, mwingine anazaliwa hapa katikati. Ni amri yake Mwenyezi Mungu. Cikaro ici itabanĩtio thĩinĩ wa kaunti 25 na rĩendekithia rĩa watho ũyũ nĩ atĩ arĩa maciarĩtwo mena ciĩga igĩrĩ cia ũciari no magakũranwo gĩkundi-inĩ kĩao kĩa mwanya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.